Penang Bridge International Marathon tahun ni aku bagi rating 9/10. Kalau korang nak tahu kenapa, tengok sampai habis. Serius cakap, antara marathon paling smooth pernah aku join. Event management 10/10. Flow masuk race village smooth, medal collection pun laju, tandas banyak gila, dan paling win ada tempat mandi lepas race. Ini benda kecil tapi impact dia sangat besar untuk runner. Yang kedua, race village aku bagi 8/10. Sejuk sebab ada kipas besar, banyak vendor makanan, ada booth untuk main game tak bosan, dan ada aktiviti nyanyian kat main stage sebelum dan selepas race. Vibe dia memang hidup gila. Event merchandising aku bagi 7/10. Medal okey, cuma agak kecil. Towel maybe boleh improve dari segi design. Merch tee pula design biasa je, dan secara overall barang merchandising pun sangat basic. Rasa boleh upgrade lagi dari segi design dan uniqueness supaya lebih wow. Road aku bagi 9/10. Marshal semua power, cheering non-stop. Medic siap on bike setiap lebih kurang 3km. Air cukup kat every water station, ada 100+. Volunteer semua supportive. Tandas pun jangan risau, dekat setiap water station ada. Memang selut gila. Road simple, senang nak follow, cuma kena cukup training sebab lawan angin memang kena pakai power. Hari ni aku sendiri santai je pacing member aku, tambah pula dengan sponsor besar macam IKEA, Proton, Aspen, Clipper, Decathlon. See you next year PBIM.